feels. At least I know how hard we tried, both you and me. Didn't we? So I grabbed my stuff, could we just put up in the driveway instead? Bye bye, boy, bye, bye bye. It's over, it's over. Assalamualaikum, kami pelajar USM. So, boleh tak kami nak tanya apa pendapat akak tentang program yang kami jalani hari ini? So far sekarang ni saya rasa meriah hari ni punya program dan banyak manfaat yang orang kampung boleh dapat daripada program ni, dan saya pun daripada UTHM juga. Jadi saya rasa program ni sangat baguslah untuk kampung saya dan sangat meriah. Banyak diorang dapat have fun sesama, berkumpul balik. So banyaklah. Antara banyak-banyak program ni, akak rasa apa yang paling menarik, yang paling seronok sekali? Paling seronok tadi ajak buat ayam tanjak dan selempang tu. Akak ada cadangan tak untuk kita baik pulih? Setakat ni tak ada sebab memang korang buat okey semua. Terima kasih, Tak ada. Kak. Okay. Put up your hands.